Ula persyang banwat no ya kahena bat kensan usyam ba kahena kadon hang ta haru duryau. Ula pertaya ka bat ong hena henry kahena kam kuasu ban pai ujon yong ula mare ban le kedup ya ka ujon yong uong wala kade tang sisngiru ngakwa ban sabat pi hang ne kahena kasus ngap bat ka jau umat kahena ka ong ngawan hakane ka jaka banwat ya ka jingsuk henry ka jingsuk kam don hanga klem dadon lang bat pi ujon yong uong kajing im jongaru kalong suda klem api nang ne syakmat nginis dang no da kajing im bat mai bat ngasan no bat pi wala kalong tang sisngiru ula aya kasati bat uong kane kade kasati kabangamud ban aya pi nadu kito kipor bangawat ya pi ha Amerika ula pendang ya kahena bat ula do ya ka ujon yong bat kahena kilaya sa no ha kata kasnong kabakam jengai na kanong basyol bat ki im da kajing kemen baro arngut klem don syu kinong pinwit kahena klapun ya kanana jongka bat kanana jongka ka ong kumno pilong ngam yothia baro simit banga perkat ya pi syae pidon kahena ka ong ngabiang ngan sa syuahang ne kumbang ladep ya thu ya pi ka audri ka ong ngakemen lada pikmen kemesim lada pidon syae ru batu sumar bahaya lade ha ka wi gasngi lawan khot ya ugun wo ban kendu ya ukpa jong u ong sawan lam ya kahena ha ka jingrak hedap snem ka company jongi bat ugun wo ukongu ukin jong ugun wo ong ipa jong pi isa pen bejru ya kasngi ya thom api bat kahena ha kata kasngi ugun wo bat kasinhi kila songkai ha kawe kabar kasinhi ka ong ujon yong udei ubriu badon sab bat ubanang ban snajirwai ula trelang bat ka company jonga ugun wo ong kumno kumta haba ka kontrak jonga kampat kot baya trelang bat kan komplainnya ka company jong pi kasinhi ka ong ja ayu ya pi ugun wo ong dena ka daw jong ujon yong uparalok bang asyanya kapelong yang ngabangan sniu ka mensim kahena bat ujon yong kilalik sa asya kawe ka jaka bat ngan liwat yaki ladang asyam yaki ngan nemapsyu haba kahena bat ujon yong kilasa ha kata kasnong wemok kahena ka ong ngan sasya pensitom namar ngala ino ya gunwo ujon yong uong wat kuslai ngadon manga kan pelong ya pi ka briu kabak mentam ha pertei haba ugunwo ulale chayim ka audri bat ukeli hatu pitip syae ka don kahena ka audri ka ong ngam tip sisya syae ka don bat uong hato ka samarwe ka audri ka ong hood ka samarwe ugunwo ula kuslai ka mensim bat uong ngamla ban imarwe klem kahena ngapang ka mensim bat ujau umat haba uken mau ya kahena ha kawe kasngi ujon yong uong ya kahena tosa haying wanom mi kai sabar bat ngan lek belaswa ban penyo sibun ka pisa tokhang bha ka yingru haswa ba unmi ula kren kadu ya kahena haba ujon yong ula lek ban pendap ya kikam jong ubat kasinhi ka ong ugun wo ula komplainnya ka company jongi banga khotre ya pi namar ba pimpat kot ka kontrak bat kumno ngen le ujon yong ulami ban lek kendu ya ugun wo habala rung hakam rajong ugun wo ong tobut yanga hadin ugun wo ukeli syae kahena ujon yong uong wanum wat syu yaka ngamnya thu ladang ati bru ugun wo lamud ban syo ya bat ujon yong uong balai pipin jenjar ya kahena ka ka ba pilale ya ka wat keli syu ya ka syae ka don ugun wo uong wat langan le chadu jokru ngan map syu ya pi
ujon yong uong tole kat ka ba phimon ngan ya da bet ya ka hena hadu bakut ujon yong uphet no henry ugun wo ulabut yo ugun wo ulamut ban bok yo ujon yong labat da kiparlok yo kesan lawan ukpa jong haba uyu uklem kren shu yo ugun jong uong ngidon kam emergency menta ugun wo uladikiat namar kajeng thang kamesim jong ugun jong uong balai pisu dikiat bet man kasngi yathu yanga kai kadau ngan nyarap ya phi hato dina kadau jong kahena ngalayo jing tip uparalok jong phi ubakerteng ujon yong bat phi minta pilaya kelanong sun ugun wo uong wat yathu ya ipa jonga syapang kata ugun jong uong kai ngan le na menta jong phi ugun wo uong yarap yanga ban wat ya kahena hadin ugun wo ulalik wat ya kahena hapok kata kayeng kabaki ya kendu mensua onda ula poy hakata kayeng uklem siam ya ka ula pitar bat lempat ya kita kitiar ugun wo ula pun ya mastarli ban wat ya kahena bat ujon yong bat ula thong da kepisa ya ban wat hakawi kesngi ukpa jom ugun wo ula yo hakot kubor baka jeng ya de kahena bat ugun wo kaladon haka jeng ma habalawan ugun wo ukpa jong uong jia ayu ya pi gumne ugun wo uong wat nom nge kade ka kubor bathok kapara jong ka ong hato kahena kanwan na em sa ka jeng dasnem ka company ugun wo uong hoat kanwan Henry yathu ya kijing sisa kabalaja hapedeng kahena bat ujon yong haba usa bat kahena haban kamai banthok kajing ruai ban di ban kamai pisah hayeng ulalik terwai ya kijing ruai jong ya kaba ula deptho haman laki jaka kita kibru kisim ya kajing ruai lada kisau tenat kinsiu ya kapisa ya hakawe kasngi da kajing tresi tom mastarli ula yo ya kahena bat ujon yong kidang ya lekmen ula punja ugun jong ugun wo ba ula yo ugun wo uong apswa bato shwa wat nom pentut yaki bat wat nom pat yathu ya ugun wo ru la sajid kawe kajing ruai jong ujon yong na benta ban ruai da we unong ruai balapau balapha wan mi ya ujon yong onda ujon yong ulami na yeng balek kendu ya ta unong ruai hadin ujon yong ulayo kamai na kajing dia kata kajing ruai bat kata kajing yo ulamut banthit uwe usentiu ya kahena hadin umastarli uong ya kajong cha ngalatip ya kajakasa kahena bat ngayo ya ki baki ya lekmen bat ujon yong kajong cha ka ong ya thu yanga syae kidon umastarli uong nganom ya thu yanoru kajong cha ka ong to se ya thu yanga kakula rakmat jong phi banom ya thu briu umastarli uong kisah hakawe kasnong kabarit kabakerteng kawe mok village hajan karut duriau kajong cha hakata kapor ka ong ala klet badon ka meeting bat kalek no klapun ya ugun wo bat ka ong kahena kadon hakawe mok village hajan karut duriau kilei wat no ya kasyata ugun wo ulalik wat ya kahena da kakali jong onda ula poisya kata kajaka kinsan ulayo iya kahena ba kadang tadjan kahena kakendit kumno ugun wo ulap ya ka ba kadon syata ulawan batan ya kahena henry kahena ka ong wan nom tan ngan lei dalade kahena ka ong toya kren hang ne ugun wo uong naya kren hang ne rung no syapo kali ngin ya kren hapo kali kahena da kajing ting kamban se ban rung hapo kakali jong ugun wo uong balajan kajing kawai kajing dap sistem ka company pide bandon lang hakata kajing kawai kahena ka ong ngam desu kasamla jong phi balai ngan lek bat phi ugun wo ong
ngadang bat ya kajing kular jong kajing ya tektin bat ulah penrisen don ya kakali haba ujon yong ulawan pai rangkat bat usentiu ba ura ba utit ya kahena ula abah kamat jong kata kakali kendit uyo i ya kahena bat ugun wo ula khot ya kahena kinsan ugun wo ula penher kakali jong ujon yong ula be ya kanaden Henry shu ban be dah kakejat hadin ujon yong ula be dah kawaipat kakali anda ugun wo ula posi teng linti kahena kelatan ya ustering kali bat kaong pli kajengkang ugun wo ong pi ka basyukor pi ong balik sa marwe Henry pilek bat ujon yong kahena kaong ngamla ban im klem ujon yong ugun wo ong ngapat ngamla ban im klem pi de ban sabat nga kahena kaong balik pisah yang nga ban impat kabahaban pimpin yap no yang nga bato ay ngan jauh kasnam na benta ujon yong map yang nga bangai ije ujon yong hadin ugun wo syuban penbor ya ka ulah pli ya kata kajengkang kakali kahena kalami no kala marek da kakjat balik pai no saying bat ujon yong kensan ujon yong uyo i ya kahena kadang wan pai ulah pasangnya ya kakali uhyar balik kedup ya kahena kakhot John Yong nga ipalat ya pi ujon yong uong ngadon hang ne ulah kedup ya kahena ha kata kapor hadin ujon yong ulai lam no ya ka pan pinsyong hapo kakali bat upin i ya ka ba loyo ya ka pisah $10 na benta ka kontrak bat temai ujon yong uong yang nyelek no sibet haying jong inana jong pi namar ngadon ka banong i ugun wo ulawan pai no sayeng bat ula ong ha ukpa jong kahena kanompoy ha kane kajeng kawai jong ngi namar ngiladap ya khat benta ka sengi ngaru nglathat ya ka bat nglai ino no ya ka pada kajeng dom ulat thap ya ugun wo bat uong kajeng ya tektin la pendam bat menta pilek sakum ne hato pimlek ran ukun jong uong imat ugun wo udon kadau bayak klat haba ujon yong bat kahena kila po sayeng basa ka Audrey goong ladang apet ya pi baro arngut ngayo itang kijing keman sudah ujon yong uong tosya ngan ya thono bat kahena ka Audrey goong ngan pechwa lada pila ban pet kemen ya ka ngan sya bat pin ya tho bat ka ujon yong uong ngalap ban pen kemen ya ka baro si jeng kahena ka Audrey bat ujon yong kilasano hakawe ke building hapo nong basiol hakoria kahena bat ujon yong kilas nang ban pen khoj ya kata kayeng da kajeng kemen ba kila yo ban sa thamai kilsan ukpa jong ugun wo ula yo pang bala rasha hospital ban sumaryo ukun jong ugun wo ukwa man kiuno kum ucharman hadin basitom ukpa jong ugun wo ula ya tek lok bat kawe ka company ban di blak ya kitiar sa kata ka company klem ka jingtip jong ugun wo bat ukpa jong hadin umastarli ya syam ya ugun wo umastarli uong ngatri ya kine ki baro na benta ka pisa ba ukun jong pi upha yanga bat ula aya kata ka kot ha ugun wo kane ka kot ngamut ay ha ukun jong pi haba upet ya kata ka kot ba ay umastarli usyam ba ukun jong ula ditu ya kata kitiar syaki wepat ki company ugun wo ulama ya ukun jong ba ula le butu ha ka company ukun jong ong ngalek na menta ban yo nong ugun wo ong kimi no nakane ka jaka wan no manshu kan pet ka ka ba phile hadin ukun ugun wo usuthu ba ugun wo ulong uding pengkiang ya ka business jong ula pun ya umastarli matkit nam no yo gun wo da ka ba ai pisa yo onda kita kinong shun kila ap yo gun wo bat kila sho yo ha kata kapor layo i ujon yong
bat ulalik Arab ya ugun wo hadin ka jingele ka balaslam bat kita kinong syun kim don bor ban yale ya ujon yong bat ya ugun wo hadin lawan kipulit ugun wo uyu i bala bandai umastarli ubala phak syok da kinong syun jong u bat ha ka juk opor ugun wo usuthu bala bandai ugun jong u ubala yasubuj bat umastarli ujon yong bat ugun wo kilaphet no na kata kajaka nadu kata kapor ugun wo ulas dang ija ujon yong wala ugun wo upen pau ka jing sning jing long jong u nengkong henry ujon yong ya theo ya kita ki e baro upen pai ya uda ka jing le bha ugun wo haba uyu i ya ka hena u klem pin wit shu ya ka usuthu badai tang ujon yong ba ajing kemen ya ka hena ha ka jing im jong ka ula kelalong biang uparalog baya ijbat ujon yong adin ujon yong ubun kamar sna ka jing ruai na benta ban ruai ka hena ban pin mi album bat ha ka juk kapor balik dia kata ka jing ruai ka ba usna man ba uyo kamai uthir ki sintiu bat ki decoration ba itnat bat uthir ru ka sop tia tho na benta ka hena ha ka we ka sengi ujon yong ula punya ka hena bat uong ngan slam menta ka sengi to ap yang ha ka hotel hajan utha ngala de buka we ka kamera to shimnya usabi balesha bakut kata ka kamera to pli ya kata ka jengkhang bat to pli ru ya kata ka senduk kabang adon i ban ong hapi ka hena ka nget kumbalaya thu onda kala rung ha kata ka kamera kasem bala dikorit itnat bah kahena kadap da kajing lengo klaplit ya kata ka senduk kasem katip record barikot ujon yong ka baong hena ngala ap ya pi ya kanela slam ngalawan ban dikorit man ka janmit ya kane ka kamera hena pilong tang ma pi ka banga ij e hato pikloi ne ba pilong no ilok jonga adon sabar utha bat mentang anang ap kajubab napi kahena kayam ha kata kapor kahena klamit na kata ka kamera la pelong kajing thok batang arngut ha pedeng utha bat kila salang no ha kata ka kamera bakin ya long no silok nadu kata kapor ukun jong ugun wo ulah kundu ya mastarli bat ai ka senduk ha u badon ya ka pistol ban pa penyap no ya ugun wo badu ong lada ka kam ka seso ngan ai ka we ka kam hapi ba pilong manager ha ka business jonga hadin ka jingya tho ka hena bad ujon yong ka hena kala shakhot ha ka we ka concert man pelong ha kata ka sky resort badon utha ondala jan kapor na benta kata ka concert ujon yong ulali khot ya ugun wo ha ka kamra jong u haba ujon yong ulawan hakam rajong ugun wo uyos ngeu badon kajing ya syo kinsan uyu i ba umas tarli upen abistol ya ugun wo hadin kata kapor ula jom ho umas tarli ban kini ya kata ka pistol na kakti jong u hadin kajing ya ksaj umas tarli ula yo biang ya kata ka pistol bat ulamut ban siat ya ugun wo ujon yong ula yada ya ugun wo Henry umastarli ula kumsiat ya ujon yong ha kata kapor lawan ki pulit man kem no yo mastarli bala penkin no sa hospital ya ujon yong da ugun wo u doktor uong ha ugun wo ula men saujur ngamti kena syu bar undang namar kisnir jong u kilas new ugun wo uong subahato pelaj ya u tole ya kababhatam ujon yong udon ha kajing sumar bat kajing sistem bajur ugun wo uong ya ujon yong John Yong hato pi itu ne yanga hato pi yosngo ne bangakhot ujon yong uko ngu hadin ujon yong da kajing telon uong ha ugun wo ngakwa ban yu iya ka hena bakar wai menta ka sengi ban ngladep kular hakmat jongka bangan pejaka to yalam yanga ha kajaka barwai ka hena ngamkwa bangan nyap hang ne ugun wo uong wanom kerennya kajing yap ngakwa bapen ujon yong uong biang
ngakwayo iya kahena bat ujau umat ugun wo ulasay na hospital ya ujon yong klem daya thu ya ki doktor bat penkit da kakali upar lok jong u ban yalam hakmat kahena bat ulaba ya ujon yong sya ka sky resort ba penlong ya kata ka konsort ugun wo ulayalam ya ujon yong ban pensyong hakmat bat kahena kam TPA ka ke belajar ya ujon yong kat ba kahena kadang ruai hapo ka stage ujon yong upu samrki ya kada ka jing tulot upet ya ka bat uken mau nadu kipor jeng long kena bat kat no ujon yong ui ya kahena bat day tang kahena bat tang kahena ha perthei ba ui bat umla shu ban urjor bat no ya ka jing ijung u ya kahena kampati BA ka ke belajar yo u kensan ujon yong umdon borsyu ha kata kapor kapenang bat ka perthei keladum kensan hakmat jong ujon yong ba ujon yong ula klan no naka perthei bat ula ino no ya kahena to bijus ngau babi don kum hajing pos new ha ba pi don bat iba ye jong pi ngala ju share